Gordon za Tomasa. Tomas za Bogdanovića. Bogdanović! 0,6 na semaforu. Nije još gotovo. Rozić u terenu slavi, međutim moraju se vratiti van svi oni nepotrebni. Kecman. I vrijedi po... Jao! Ne, pa nemoguće. Ne. Pa ovo se nije moglo igrati. Jer... Bilo je na terenu što gledatelja, međutim... Da vidimo sve. Kakva situacija, Treba samo suce gledati. Ovo je strašno. Šta kažu suci? Naravno, sada pritisak i s jedne i s druge strane. Jer u čemu je stvar? U trenutku kada je Kecman igrao s loptom, na terenu su bili Tomislav Mijatović, Marin Rozić. Znači, ne može se igrati u tom trenutku. Priznat je koš od strane slovenskih sudaca. Nevjerojatno. 0,6 je bilo na semaforu, još vremena. Cibolini igrači uopće nisu gledali na semafor, na teren. Slavlje je počelo. Kecman uzme loptu. Ja bih molio, ukoliko režija može vratiti zadnji napad Partizana, znači na sekundu, dvije, samo da konstatiramo koliko je bilo i tko je sve bio na terenu. Ukoliko na terenu je bio itko osim petorke Cibone i petorke Partizana, zadnji napad 0,6 desetinke se mora ponoviti i koš ne vrijedi. Molio bih režiju ukoliko to može vratiti. Da, nadamo se da ćemo imati taj ponovljeni snimak čim prije. Naravno, ne može znati uopće šta mi imamo od tog materijala, jer u tom trenutku uz kamere vjerojatno i na slavlju Cibone. Ovdje Cibona bez obzira mora uložiti žalbu koliko završi na ovakav način. Zašto? Ne može se ubaciti lopta u teren ukoliko je netko strano lice na terenu. Mi smo ih vidjeli bar petoricu. Marin Rozić je bio u zagrljaju sa svojim suigračima tu na liniji slobodnog bacanja. Apsolutno, da. Prema tome, ovog trenutka moram reći da postignuta trica, jednostavno novi napad bi se trebao osigurati 6 desetinke do kraja. No, čini mi se, Aco, da od ove cijele naše priče neće biti ništa, jer evo te situacije. Kecman je izbacio loptu, ovdje sada vidimo semafor 0-0, to je sve jasno. Tražimo ako ima kakav drugi rakurs da vidimo sa nekakve bočne strane da li je netko bio u terenu. Slavko Vraneš je već odrezao ovu mrežicu. Partizan... Partizan logično želi da se... Ovo je nevjerojatna završnica, luđe od ovoga jednostavno. Idemo gledati drugi detalj. Molim vas, vratite još jedan put da vidimo da li je isteklo vrijeme, jer se radi o 6 desetinke sekunde. Molim vas, vratite još jedan puta usporenu snimku da vidimo koliko je trajao kontakt sa loptom i da li je vrijeme isteklo. Ja se nadam da ćemo imati još jednom tu situaciju, molba prema našim režiserima, jer to je ključni ovog trenutka, to je ključni moment ove utakmice. Naravno, molimo i kolegu Maroja da tamo oko zapisničkog stola, ako može, dođe. Evo, Maroje ima tamo nekog od službenih osoba da čujemo. Maroje, izvoli. Roman Lisac je sa mnom. Kako ste vi vidjeli ovu sad završnicu utakmice? To je čudo, to je košarka. To je košarka i kraj je stvarno kad je 0-0, ne 0-6. I to je bilo nevjerojatno, ali to je, vidjeli ste, sve je to bilo. Ali čini se da su igrači sa klupe bili u terenu. Trebali bi dobiti tehničku onda. Mislim, to je do sudija, do delegata i to ne bi toliko. Sve je uzbuđeno previše. To će se kasnije vidjeti kako je šta. Redu, hvala vam. Da, evo ta informacija, znači ako je neko bio na terenu treba dobiti tehničko, ali ako je neko bio na terenu, glavna stvar je Kecman nije mogao igrati s loptom. Mislim da se ovog trenutka trebamo vratiti i fokusirati na ono što nismo u prvom trenutku razmišljali, a to je da li je Kecman na vrijeme uputio loptu ka košu. Ako sve ove stvari sada ne vidimo da je itko bio na terenu, trebamo vidjeti koliko je trajao taj njegov kontakt sa loptom. I to je ključna stvar utakmice. Bez toga ne možemo dati, evo da vidimo. Gledamo gore semafor, našli smo taj kadar, Kecman. Prije uputio je loptu 0,1, da. Uputio je loptu prije nego što je isteklo vrijeme utakmice. 0,1 sam po sebi, znači šut na koš je upućen
unutar vremena. Ostaje ono drugo pitanje koje se nama učinilo da zapravo nije smio ni početi taj napad Partizana. Mi ćemo sada, evo još jedan put gledamo tu situaciju. Dobro, to smo vidjeli. Ajmo sad, pratimo put lopte i pratimo tko je sve tamo. Marin Rozić je u terenu u tom trenutku. Marin Rozić u tom trenutku izlazi iz terena, znači da taj napad Partizana zapravo nije mogao niti početi. Ali ajmo čuti još neka mišljenja. Ajmo sad vidjeti do našeg studija šta kažu Viki i Josip Franković. Mi ćemo ovdje još malo proširiti tu našu istragu.